Бүгін Жокускайга Багдарын сүлбені теғ солуғар атадылар. Құлын тұтар сүбе бәйіз күнігар сақа асасырыз қолытын үтілі учутыла білілі топонимис учуынай қырай үйреті әтші общественный деятель Михаил Спиридонович Иванов Багдарын сүлбі ағуын тоғыз сағар ғырхан ұрыттан күнсеріттен күремметі. Улу кейіні қытта республика салалтата ел түмен депутаттыр общественный сақаны ұруыта үйрепіт үйрен әтшілері біргі үйремет үйелән әқтірі бұрастылыстылар. Кыржыгада Багдарын сүлбе сахын урутугар сырдык ырас солу халларын күнсереттен көренді. Михаил Спиридонович 16 сыл устата бөлүтәгы педучилищага директор дәбеті. Оғылытчулақ учутал, ототтан тақса үтілақ учуталы сүйінен үйері қонына культура түйгінарын етен тақайын тағар бұта. Учутал бұғыта кені бейіға историяны беріп біті. Кені кәден училище ұлатын ұлағаның сәркақ сеппеді. Духовой оркестр дағы тәбет, ол оркестрінен мы училища гадаганы, он районда болар бары тоқ бар мероприятиялар баратын музыканы қайтарады. Республикаға культура аңарда сөй ақтайнар болса культура хадитер кыттакене бейтен кылатын күлләр бит. Сүйді улахан ытыкта улахы. Михаил Спиридонович вернәтчиләргә аңардас билинер болбакка улагы беретен олоққа белемнәре. Отчыларга тутар этерәдән үдебил кеңник торган элегенә устуҗаннары түмен спорт залы тутулуда. Әлбәк опсәҗәләр үрәмәндән биттирә. Маскердер үлетин, үләләйп бит. Ите җиңнәк эркеһи үләтә, маскер дите. Кеннеке биһиге бәйбит улакпытуар даганы туакта холталак ден биһиге этәбит. Өссө бөлүтәгы педучилищагы директорының лирисылдан топонимика голетин сагалабыта. Республика Распаннугуттун верне келбет оголордун электрин атын италахан, тылын солтатыгар болгомту урбаттырыттын мунарын сыя үлелеген республиканы бир гына кериен сиратын вереп бите. Ону иштен олорongун боллагана же өскөрүтүн хакахерин бүтүннүтүн кериен ите аттары будук белетен суруянылар ки элбеги биллига биттен хонтан хагалабыт. Балбары бола мәхәле кыха балбара кебейге чуталы сылжан ялбо буттыра. Еккен сөз-сөздеретін өңсен 6 онтан тақсасыл бір голортулар. Кергенім мен жолым ден өрі Багдарын етер болара. Карточка толу бедетен берек кенияга ту ветер ханна ватана тетерәтик орына калбис бигнагы. Кататега гелләр. Бу кәсепи жаннар. Мен сахам жануар эме бир тыныллакка памятник тутабын хепти. Упсанан саханаротун марка халкатын билер өдир кебитинен ол халкалара хаддактуартарга ханнык үлахамнас баряктагын уян картан хүрүп бута бахан. Чакчы бу Михаил Спиридонович духуна хох титулы хох лидердер бистеригер кирер. Кинатын үйөтен жоннору күшкөлөлөн хамнан бейт үттен мекеме бар боллаганда мехнавыр биги бу маннык кихине умнуктак. Сахан урутун бүттүүнүн учутала. Улага санаалаак саха. Сахан урутун сон тулахана. Эти курдук улы кихине сүгүрүен туран саха интеллигенцияте сынылыр. Норок куттугар. Темпагатын тетимнитин ыктыма. Бараммат били байдах Багдарын сүбе сөргүллестер сүлбе тылыхы саха омугун келер кедагас китчатыгар сөмөн халыга. Кенетел битыллыгынан төрүт аттак саха өссел битуруга. Оғылчулағы чутал, учуанай, кехе-кехете Михаил Спиридонович Албаната үйелерге омнуңға бат.